konke mhlawumbe olishoyo ukuthi luqondene yini bayibethela ukuzalwa kaJesu. Ngesho kodwa leli iBhayibheli alikusho lokho. Yilento ke enye uShembe uNkulunkulu ayithumela uShembe ukuthi awuhambe uyokhipha labantu asebekhonza izinto ezingekho, izinto zezinye izizwe. Ningangizwa kabi maNazaretha, ningangizwa kabi. Iyalenga lento enhlizweni zenu. Khisimusi into ehamba phambili. Uyabona njengoba niqalile nje emsebenzini seniyiqalile into kuphela zokubeka imali kaKhisimusi. Angisho ukuthi yiyekeni cha. Angisho ukuthi yiyekeni, qhubekani ingane igqoke kube nje akube kuhle. Kodwa nikhupha into engekho. uNkulunkulu into akaza imise nikhohliselwa abantu nje. Okwethu ukuthi masila sinitshela iqiniso bese uphuma ke wena uyosenzela ukuthandayo. Kodwa mawuShembe nje kufuna abantu batshela iqiniso. Ithixo ziyakhonzwa namhlanje umhlaba wonke uyayikhonza ithixo. Izinto lezi maNazaretha ezazenzeka endulo. Izinto zokuhlubuka uNkulunkulu ezenziwa abantu. Mase beqala behlubuka uNkulunkulu. Kodwa ke anginikhiphi cha ngeke ngize ngiyilawule imizini. Nifundisiwe lento nakhohliswa, niyayiphilela, niyayisebenzela. Yabona nje baqala uJanuary nje ziyadlala idokfela iqalile. Kubekwa yonke inhlobo yemali. Khona lokho kuthi uBlack Friday. Asazi bakuthatha. Akona ukuthi uKhisimusi. Nakho uzwa kukhulunywa ngakho uze kuvaleka amadlebe. Bantu bagubha iThixo, abantu bakhonza iThixo. Bakhonza amasiko abantu abahlubuka uNkulunkulu. Ngeke nje usuke wena la njengoba sikulelizwe ufike uhlale eEurope iminyaka mhlawumbe ibe u30 bese ufundisa laba bantu ukuthi kuno Shaka's Day. Cabanga la abantu boke bawugubhe ngeke bakwenze lokho. Bakuhleka ukuthi kodwa lo zosibhedela uthini wena uyogubha endlini yakho wedwa ngeke baze bakwenze. Kodwa bona bayakwazi ukusuka nokwabo beze la. Bafike la nikukhonze nikuthandaze kuyaliwa impela mawungekho uKhisimusi. Akuba kubi impela kulowo muzi akubi mnandi. Ubona uhambe emgwaqweni banezinto abazenzayo ukuthi kulonyaka ngazi kugqoka kumhlophe kugqoka kunjani. Ubona uhambe emgwaqweni izingane zakhona igcwele umgwaqo ziyadansa sigqoke leyo mbala lokho kuthiwa hayi wona umbala kulonyaka. Uthula uthi kodwa uNkulunkulu labantu abaflatheliswa yini. Ngoba ngeke usabathinta manje. Nakuthina la uNazaretha sesibona imanga. Nakuthina sekunjalo. Lo moya lona maNazaretha. Umoya omdala lona. Lo moya osingenile namhlanje isizwe sakaZulu. Umoya omdala uyayishintsha nje isimo. Uyayishintsha nje isimo. Awubafuna abantu ababambelele kokuyikho. Ufuna abantu bawo. Namhlanje inqwabe yenza igidi zemali ngalolu suku kuthiwa uKhisimusi. uNkulunkulu asikhumbule maNazaretha angisho ukuthi singazenzi lezi zinto kodwa yithi uzenze ubuye nganeno wazi ukuthi lento engiyenzayo njengomZulu mabe umZulu noma umSuthu ayikho esikweni lami. Yinto yabezizwe le. Fana nomuntu okhonza iThixo, ikhona ukukhonza iThixo lokho. Mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe ukuthi uzosibeka la usithandaze. Nikhonza zona namhlanje. Ngoba niphelile kuNkulunkulu, nidumisa zona namhlanje iThixo. Nihlobise endlini nithenga izinto ezikhanyayo kube nje izona kanye iThixo lezo. uNkulunkulu uyaphela ngalezo sikhathi. Uyadumala qhele kuwena. Thothi bayachaza abantu. Thina sikhulile yodwa into ebalulekile emhlabeni. Bekumaqala unyaka umhla ka1. Sikhule kuyilolo suku. Nakhona besivuse ekseni ngo5 kuthiwa siyobuka ilanga. Lalidlala ilanga. Ngazi abantu basakukhumbula yini. Uma sesibukela nasekuphelile njalo sesibuyele engubeni siyolala. Nangempela ngaleyo sikhathi wawuthi uma ulibuka ilanga lalidlala. Kuyiyona into enkulu ukuthini ukuthi ungalali kufuneka uvuswe ekseni uyobuka ilanga. Namhlanje kuthenga ocricket namhlanje. Kuthenga ocricket namhlanje kwenziwe enkulu imali kuqhunyiswe bona angeke uze kube yiyo leyo nkathi. Ngesikhathi ilanga lidlala selayeka nalokudlala.
selabona labantu abasenandaba nami ngoba uma beqeda ukushaya ucricket ngo4 bayolala ngeke balibone lidlala abanye sebedakwe kakhulu abasaboni ngaleso sikhathi abantu babengakadakwa kanjeni babesaphila abantu nalo selakhathala lisadlali manje lisadlala nje ilanga namhlanje khona basalibheka lisadlala nje njengoba ngingiza abantu kusho ukuthi alisadlali selabona abasangikhonzi labantu abasangilandeli sebenezinto zabo amanye amasiko namhlanje siwagcinayo ezweni anjengemikhuba emihle khona imikhuba emihle amasiko adalwe izizwe khona ukuthi mawuzamula kuthiwe mawuzamula bamba umlomo into eyayidalwa abantu leyo behleli akubukeki kahle umuntu azamula akhamise kuze kushone ilanga fayele umuntu abamba umlomo sekuyisiko njalo khona ke leli abathi elenziwa abantu besifazana ngazi nabayazi ukuthi la lidabuke kanjani lelo lokupenda umlomo lelo bathi endulo kulamazwe asenhla lalidabuke ngokuthi kwakuyinto yokuthi umuntu wesifazana akapenda umlomo ukuze angangenwa imoya emibi ngoba kwazi ukuthi bangenwa kalula imoya emibi so kwakuvikelwa lokho base beligcina belenza ifashion manje yokuthi sekuyadayiswa into zokupenda umlomo kodwa ladabuka kubona kwakufundisa abantu besifazana ukuthi ungahlala umlomo ungakugcobiseli lutho ngoba uzongenwa imoya emibi bese ubonakala usuwenza zonke into engalungile bayiqala kanjalo namhlanje ibhizinisi elikhulu namhlanje akaphelele umuntu wesifazane mengawupendile umlomo hayi akuphelele kufanele apende umlomo yizo zonke izinto esingazazi kodwa kulesizwe sethu eziyimkhuba ekhona ezinye ngendlela abantu asebeyithanda ngayo ngeke kusayithini kodwa akasisho ukuthi abantu abakuyeke cha kodwa izinto kufuneka abantu bacaciselwe bafundiswe umuntu ethe yenza into ebeyazi umsuka walezi zinto zonke azikho la zisekulelizwe lasentshonalanga amazwe asentshonalanga afike nalezi kuleli bezingekho azikho zonke izinto eziyimkhutshana njengokuthi umuntu medla kuthiwa kufuneka avale umlomo into lesifana nento esiyimfundiso manje hayi ngoba yini abayiqala leyo nto babebona ukubukeka umuntu uyadla uyakhuluma akubukeki ingakho ikhona eminye imikhuba emihle eyenziwayo abantu kodwa ikhona eminye imikhuba emihle imikhuba engalungile ile yenza abantu baze bakhiphe indodla zeimali bayikhonze bayidumise ithixo leso ayifuneki le konke lokho kunye ngubala manje izinto engathi shu kodwa kufuneka sigade ingozi zezinto abantu abalala bengadlile babeka imali unyaka wonke babekela into engekho abantu kuza lokho kuthiwa uFebruary 14 isithixo esikhulu leso ngisho ubhala kaliboni isithixo esikhulu leso angazi ukuthi ngempela ngokwenkolo kukhona la ukukhulunywa ngayo khona uFebruary 14 angazi noma senake nafunda yini khona ezweni elithile la ukukhona okwenzeka ngoFebruary 14 kodwa mawuzwa kahle kwabulawa abantu kwabulawa lo muntu okuthiwa uValentine ngoba kwakuphambene abakwenzayo nomthetho wakuleso sigodi laba ke abaphatheke kabi ngokuthi ubulawiwe base bekwenza ukuthi lolu suku njalo seliyodunyiswa kodwa la lenzele lokho khona ukuthi khona abalahlwa icala ngazi babethandana kwakunjani ngonitholela nje leyo ndaba ngelinye ilanga mangiyiphethe ngininikeze lwase ludunyiswa yibona bekhumbula labo bantu hayi namhlanje bantu abamnyama iyona into ehamba phambili kubona iyona into ehamba phambili kubantu abamnyama mawungayenzanga nje impela kuhle mawungayenzanga impela hayi kuhle kusho ukuthi wena awumthandi awumthandi wena akatholi lutho umuntu liyeza nje bayabikelwa abaningi kodwa kuwena uyifaka kulento thina nje asinendaba ushembane ndaba naleyo ingakho mina ngeke ngithi kuloya muzi lo okakhokho lo babamkhulu engikuwona inkululeko ayingeni ayikho inkululeko
cha ayikho inkululeko ngoba lo yamuza awukwazi ubahlukumeza abantwana awukwazi ubahlukumeza abantu besifazane manje inkululeko ayikwazi ukungena khona unenqubo yakhona ebibahlonipha ebibavikela ibenzela zonke izinto ngesikhathi kugcwala lembulalazo kuthiwa inkululeko wawenzela lemizi vele ehlukumeza abantu wawungenzela okaShembe umuzi ngoba uphile ezweni njengoba kade isho incwadi la uPaul ngiye ngibaluleke kanjena kabakhona ngithi uyabona ubothi uma usuphuma esangweni uyithatha inkululeko ngoba izokusiza esikoleni emsebenzini kuphi uyithatha uyisebenzisa udele ugijima izwe lonke uma usubuye usongena egeyithini uyishiye khona ngaphandle ngoba usungena emzini wendoda manje eyazi izinto inkululeko ingaba khona yayisiyazi yona ukuthi ngelinye ilanga niyokhululeka emabhunwini ngoba phela akulungile mase sizoba nolimo olubili lempi yonke le khona okuthiwa inqotshiwe kanti ibibhekiswe emadodeni nemizi yamadoda ibibhekiswe emabhunwini manje akwazi ke besizosebenza emzini wendoda kodwa phela ngisho lo wakaShembe ke ngugadile le yenu iyona imizi yenkululeko leyo ningabe senithi nizokhuluma lento engiyishoyo ngoba kuzoba nzima mina ngikhulisa kanjalo lapha ngibagcine kanjalo ukuthi lalela ke mawuphuma ekseni ngoba usuyezweni uyadinga izinto zakhona thatha inkululeko yenu uyosebenza ngayo ntambama mawubuya uyishiye esangweni ngoba izofika ishayisane nezinto ezikhulunywa la endlini nezinto ezamiswa kulomuzi konke ke nabo Valentine laba into zakhona lapha ezweni zenziwa lapho nokwakhismuzi konke kwenziwa lapha mawusubuyelana kusekho ngoba ke nawo baphile ezweni ngoba phela ngeke baphile ngaphandle ngize ngithi niboya kubangani beni niyokwenza ukhisimusi khona ngisalile lapha emzini kababa kuyithulela kukhulutho hambe niye khona niqede ukhisimusi beni nibuye kodwa awukho zoba lapha hayi ngoba ngibavimba nakhona ngoba ngisuke ngeke ngikwazi ukuhlala kugcwala umsindo ngoba nakhona ngidayiswa yinina njalo ngidayiswa amaNazaretha file lawa ngisahlali lapha engihlala khona ngidayiswa yinina kodwa uNkulunkulu ngiye ngithi uyakubona konke okwenzakalayo niyolithetha icala ngelinye ilanga yahlupha le ndaba ibuyijike eduze cha ngiqondile lapho idluliseni le ukuthi engenzethi ngingakhohlwa nje bengingaqondile lapho bengiqonde kule mina ukuthi asibuyeleni emasikweni ethu siyeke ukukhonza iThixo sibe singaboni isikhonza iThixo umpostoli uPaul uyikhulume kakhulu lento uyikhulume kakhulu lento yezizwe ezilahla ukumiswa uNkulunkulu zikhonze imikhuba emiswe abantu abahlubuka uNkulunkulu ngoba zonke lezi zinto ziqhamuke emva kwabantu sebehlubuka uNkulunkulu asiqhubeke nale ndaba ebengiyichaza amasiko isikhathi esiningi amaningi abulawe ukungena kwenkolo ukufika kwenkolo inkolo yawathonya amanye amasiko amanye yawaqeda ake siye encwadini uLeviticus ka-18 kuzawusuka ku-1 kuzosuka ku-18 kuze kube u-30 uJehova wakhuluma noMosi wathi u-18 lo kusuka ku-18 so kusuka ku-18 incwadi ka-18 u-1 kuya ku-30 wathi khuluma nabantwana baka-Israyeli uthi kubo nginguJehova uNkulunkulu wenu akumele nenze izenzo zezwe laseGibhithe enanihlala kulo futhi akumele nenze izenzo zezwe laseKhenani enganiletha kulona ningahambi ngezimiso zawo kufanele nifeze izinqumo zami zokwahlulela nigcine izimiso zami kufanele nenze izimiso zami zokwahlulela nigcine izimiso zami uma siluhambe siluhambayo amaNazaretha
simisele ukwenza lokho uNkulunkulu akuthuma uShembe ukuthi asifundise khona. Sigcine futhi konke uShembe athi sigcine ngezikhathi ezimisiwe. Singayitholi sesilandela izinto zabezizwe. Singayitholi sesenza izinto zabezizwe. uMosi uthi uNkulunkulu kuMosi bakhuze labantu okwalelizwe enganikhipha kulona bangakwenzi. Nokwalele senginifake kulona bangakwenzi. Nokuhamba kwabo akuhluke. Nathi maNazaretha ukuhamba kwethu akuhluke nabantu basezweni. Asibona bezwe kodwa siphila phakathi kwabo. Nazaretha akubona into yasezweni. Uma kuthiwa kukhona abantu ngisho kanje makukhona abantu okuthiwa namhlanje ba amaKristu okuqina ngoba belandela uJesu angazi igama elithi uKristu ukuthi lichazani kahle hle noma lichaza inkolo noma lichaza abantu abalandela imithetho kaJesu angilazi lichazani kodwa ligcwele olimini labantu kodwa engikwazi alikho ibandla kwayo kwathiwa amaKristiyan alikho emhlabeni ungaya kwaIsrael ungayiyapi alikho ibandla kwayo kwathiwa amaKristiyan uJesu akazabe yilunga lamaKristiyan uJesu wakithi uJesu waseNazaretha Amen. akakaze maNazaretha ningadideki mawufuna ukwazi ngoJesu woza la eNazaretha Amen. mawufuna ukwazi indaba kaJesu woza kuthina lento lena abayenzayo igidi emboza umhlaba namhlanje Jesu akayazi akahlangani naye akaze abe ingxenye yayo bahlulwa ngisho ukugcina angazi owodwa nje umyalelo kaJesu awushiya ayewufundisa angikholwa ukuthi ukhona abakwaziyo ukugcina nowodwa nje ngoba ngeke ngithi uma ukuthi nina ke nithi senamaKristu angikwazi kusho ukuthini senikhonza ngesonto uJesu wayigcina isabatha linine leni isabatha ngoba phela mase niye esontweni kusho ukuthi akube isonto eningabasi ngalo elingenzi lutho ngalo mase nithi seliguqule seliyisabatha la maNazaretha simele into enzima simele into enkulu emhlabeni nenzima into uNkulunkulu ayimisa eyayikhona esizweni sakaIsrayeli bambulala uJesu ngoba babeqeda lento babe ngafuni uNazaretha bambulala lokho abanye balinda ukuthi usazobuya wabuya kudala uJesu wabuya kudala ngoba uthi uma sebembethela uthi akabathethelele ukuthi bathethelele inkosi uma esecela uthi sengicela ukuthi uphinde ubehlisele umoya oyingcwele yiwo lo moya oyingcwele ke owehlela owangena kuShembe yiwo lo namhlanje siulandelayo Amen. uthi uShembe kubelungu ngiba umlungu kubantu ngiba umuntu emandiyeni ngibe yindi wayekhona kungakabi nje uthi indaba kaNkulunkulu iyaxaka ngoba ufika isebenze ithi uma isilungile ayishiya athi abantu bazosale bayibambe abantu bayibulala phinde futhi abuye azoyiqala phansi uma uthi ukhuluma indaba kaJesu uboze Nazaretha la ufika uyithole khona kuleli bandla ayikho enye indawo oyithola kuyona yonke enye indawo abathi bayenza lento bakhuluma isifana kaloko sasa bazobe bebhizi begcwele wonke umhlaba benza okuphambene noNkulunkulu abafundisa khona benza okuphambene noJesu athi mase khona emhlabeni owathi akwenziwe bazobe bezenzela okwabo nosuku nendawo waguqulwa ngalisabathi ukuthi kukhonzwe ngesonto ikhona nonyaka ukhona ukuthi kwakuhlangenwe phi ikhulu lapho ezaguqula khona ukuthi akungabe kusakhonzwa manje ngesabatha akiwe esontweni kodwa uNkulunkulu umedala yonke into wamisa isabatha maNazaretha njoba silapha nje nasezulwini isabatha namhlanje ungadideki ungathi uma uxakekile ngisho njalo ngithi ungathi uma uxakekile ungenamali ungenalutho bese weya lolu hambo likaShembe ungalweyi lolu hambo ngenxa yobuthaka bakho ngesho akuvamisileke la ukuthi
kuphenduka igwili. uNkulunkulu akayiphenduli igwili. Makhona ozosukuma la akhetha inkosi, kusukuma umuntu ongenalutho iswelele. Asukuma akhetha inkosi yasekuphakameni. Ngoba uNkulunkulu walabo bantu. Ngoba uNkulunkulu akahlali enhliziyweni yesigwili ngoba isigwili enhliziyweni yaso kugcwele zonke izinto zaso. Esikhonzile. Akabona futhi izifundiswa. Ngoba izifundiswa ziyacubungula kakhulu. uNkulunkulu uzambula kulabo abangelutho abangenalutho. Bese bemthatha bamenze kube yiyona into enkulu enhliziyweni zabo nasempilweni zabo, badele yonke into. Bese kugcineni bewuzuze umbuso wezulu. Amen. Ngeke ukuzuze kokubili. Ngeke ukuthole kokubili. Ungakufuni futhi kokubili, funa okukodwa. Lana njengoba silapha nje sahambulela into eyodwa thina amaNazaretha ukuthi isiqalo sempilo lesimpilo iyawuphelela masifika ezulwini. Kodwa abaningi namhlanje impilo iyaphela emhlabeni. Uza kubuza ukuthi khona kodwa wake waya ezulwini wabuya. Bakhona la kumaNazaretha. IseNazaretha kuphela la umuntu ohamba khona emhlabeni abuye. Azothi ngifike kunje phambili. Ngicela uye kuShembe uyonginikelela, ngicela uyongikhulekela enkosini ungicela ukuthi nokuthi amaNazaretha kuphela ahamba emhlabeni abuye. Abantu bhaqa nje mesehambile kuphelile kuze kukhohlakale nokuthi wahamba nokuthi wake wabakhona. Kodwa yodwa inkolo. Abanenhlanhla nje namhlanje bazothi mabelela abakubo mase bethetheliwe amacala abo bafike kubona. Abanenhlanhla bazothi mabelele namhlanje bababona abantu bakubo. Ubona ngisho ngamazi owayengekho esizukulwaneni sakho uyambona afika ichazi ukuthi mina ngusibani owayezalo ubani kanje. Izinto zakhe umuntu seyivuliwe ngoba phela indlela njengoba sikhuphuka lentabini namasango nje ayisithupha, amasango asezulwini lawo. Nawe uma uhamba namhlanje uzawudlula kulawo masango. Awuthi uhamba namhlanje kusasa usufikile. Uzawudlula kulawo masango, ukhulume yonke inhlobo yolimo ekhulunywa kulelo sango uzawubudlule kulona. Uqedwe uyawungena emndenini. Wafica amakhehla akuzalayo, izalukazi ezikuzalayo ziqale phansi zikuqulise naso. Ukuthi lento oyenze kulomuzi yini lebuwenzani umwenza kanje? Umfowenu buwenzani, udadewenu buwenzani, enganeni yakho buwenzani? Kuphela ukwazi. Isikhathi esiningi ke makuthiwa ke banolaka, uye ubusubekwe endaweni yakho kuthiwe lalela ke. Ngoba impendulo zakho ngathi ayizwakali kahle, awuhlala ulinde uyozafika usibanibani. Uyozafika usibanibani bese siyikhuluma indaba yakho. Ngaphi ingane zithi hawo ake senzele uma into ethile senzele ubaba into ethile sicela inhlanhla. Ubaba ngalo uvalelwe. Ulinde umfowabo lo amthakatha ngabo kwakubangweni ukuthi azafike phela lento yenziwa. Yilezo sikhathi kozawubona ke sekufika komunye lapha phakathi kwenu ethi awuhambe uyotshela ingane kaSibanibani ukuthi ake behambe beye enkosini. Bafike bacela inhlambuluko. Sahamba singezwani kwakunje. Ngoba balindile ngale. Zawuthi uma usunikelele kuShembe yenziwa bese bebuya bezobonga iqhubeka indlela yakhe umuntu. Sikuleyo ndaba amaNazaretha enjalo, indaba ephilayo, indaba enoNkulunkulu asingayijwayeli. Ukuze sisebenzele asingayijwayeli, asiyihloniphe. Asiyisabe, asiyifele. Asitele konke sinakho mase kufika isikhathi sikaShembe. Kumo kwethu. Ngoba ekugcineni siza kuyidinga amaNazaretha. Sekuphelile ukwazi nokuhlakanipha uza kuyidinga. Abaningi bayidinga kunamhlanje.